Clear tu le ngai tha tu te ninga ni chibai le vek u le niza nama UEFA Champions League in khe result ngai nom tak mai clear le tur auma chungte chu kan thlirin kan ngai thla ho anga tin English Premier League in khe result te le zanin in khe tur fixer te football thuleng te po thlir ngai thla ho na in nei le donang o tun trum chu abul tran nan UEFA Champions League quarterfinal second leg atang hen bul tran ta ila nizana inkhel mu nom taka Italian Serie A club Inter Milan le German Bundesliga club Bayern Munich te in matchona team pani te inkhela hen chakjok anom lova goal ni veve in peya in ne tokin Inter Milan lam hi avan nei zoka antranga semi-final anin pet kai San Siro inkhela hian mol nei tu Inter Milan hen goal shot tum som panga an neya mikwal team Bayern Munich hen goal shot tum som ni nei thungin inkhel pumpui thlera po Bayern Munich an chung nung zoka ma se Inter Milan hi avan nei zoka antrang ta thung soita kangin he inkhel hi apoimo khop maya first leg a Inter Milan achak zoka antran to awangin Bayern Munich hian chak turin goal khat margin an nei nge nge anga ya atira train inkhel bo rok po atang le minute rukna train hun tha kan munga la Thomas Muller chan hun tha nei nga lin goal shot chelu tuk lem lo anaya ma se Inter Milan goalkeeper Sommer chan tha takin alo dan sak minute ko na Inter Milan in hun tha an nei ve thonga Marcus Thuram chan hun tha anaya ma se ni po hian a hun tha nei hi amang tang kai tabik lova lo lutuka achok lem lo minute somni pakhat na yat somni pakhat vela la atangin Michael Olise chan Bayern Munich tana an ma hroina goal ni theitur hun tha anaya goal shot thatak mai nei ma se a hun tha nei hi ani po hian abo pel vele minute somni pasari na mol velam sira train Marcus Thuram chan free kick a hlo chuaka hei hi Dimarco chon gola chuin a chui lo khop maya Marcus Thuram chon gola a chan tir thei trepa somaran alo ti boi man lo thung minute somthum parukna dinglam sira tangin leimar chon ball across luta a chelem lo hle hemi ball kala tong hian Bayern Munich tan Harry Kane Thomas Muller le Leroy Sané ten hun tha an neya ma se Inter Milan goalkeeper Sommer chu an paltlang zolo vek an ne first half a golud lovin an triena second half an tran deu chau 3 minutes somli pariat na mol velam sira train Marcus Thuram chan ball box sunga atlan lu puya box sunga hen kimin jail le leimar te chun ani hi an lo titluwa Marcus Thuram hian penalty be savio ma se match referee chun hei hi a solve deu niin anga ya penalty hi a choi tir thalo hlo anne minute somnga panina Leon Goretzka ball pek lu chu Harry Kane an box ding lam sira atlan lu puya Di Marco chu ama loading ma se Harry Kane hen gola a shot ta thawa a huai angreng hle a goal shot hi rin lo takin akal tha khop maya Di Marco kapkara hen ball hit clear lutin goal moi tak a thlo luta sikhat vain Harry Kane hian atim hi ma a hroi pui zuya aggregate anin tuklan na ani chi bok goal lu nu reilo te minute somnga pasarena Inter Milan in an hun thra nei an ron mang tangkai vele ta Mkhitaryan an veilama Di Marco tan ball a pe pheya ani hian corner lo chuak zui nga lin corner a lo chu hi Di Marco chon a chui nga la ball kal hi Lautaro Martinez chon lo receive photin avoi ni na goal a hian chiang zet main a chui luta an team sipur asut na le aggregate ma an hruina ani vele chi bok Lautaro Martinez si first leg a po che tha mai kha ania second leg a po an team in nga na ani chun zom le ta ani minute somruk pakhat na Lautaro Martinez a ball pek chu Mkhitaryan chon gola a shota ma se Bayern Munich defender de chon lo dan sakin hemi deflect kal le thi Matteo Darmian chon gola a lo chui zui vele nga la a goal ngei do niin a lang man ma se goal line na train Eric Dar chon a lo cleara corner kick Inter Milan in an lo chuak zui bok corner hi hakan chal hanulu chon chuin a chui tha khop maya France defender Benjamin Pavard chon moi taka lo tau lutin ma an hruina goal aron khunga ama vengtu ani aya palian zo kimin jay he goal alu na konga hian adem thei viau ome he in khela goal ni goal khata ma an hruina le aggregate a phei chon an sang fal na ani ta chi bok
minute somsari pangana Bayern Munich hian an sipur su tumin an nora minute somsari pangana hian mol veilam atangin ball thatak mai aron kala Michael Olise chon lo la chatin gola a shota a thel uyom hle hian somar chon thazetin alo ben chua sak anni hemi corner hi Bayern Munich lam hian an mangtang kai vele ta thunga corner hi Michael Olise chon a chui do ne mo an ti la hin abula ding South Granabri chu a pekeu maya chang tu nei lo Granabri hen gola a thon luta engul zim tak a train Eric Dar chon a tau luta hei chu gol moi tak anni hei in khela gol ni ve ve in pe anin ne tok na anit si ha Inter Milan ero aggregate an la chung nung hret thung minute som ko na Bayern Munich hian an nor zui zel na ra an sing te khop maya Granabri Hurricane le Michael Olise te chon azonin hun tha an neya ma se an hun tha nei an mang tangkai lo vek an ne minute som ko pangana mol veilam sira train Coman chon gola across luta Thomas Muller chon gol kila tawlu atuma achelem lo ma se yan somar chon thatakin alo dan saklo maya Inter Milan an him le sham gol khatlam mo ti in shria Bayern Munich hian an nor zui zela minute som ko parukna kimit chon dinglam sira train ball thatakin athon luta Kingsley Coman chon thatakin lo volley ma se goal zone akal lo deuh chia chia goal zone chon kal se athlok lu deuh popang ti turang chi kha anne ma se amauta akal lo chia chia Bayern Munich an van doi hle hun atop zui ngal tamai sia Inter Milan lam hian aggregate ta goal thumin hne na an chan chun zama semi-final lutin Bayern Munich zin kong ero atop thung quarter-final second leg in khel ngai ven lo bera nizana in khel munam takmaya Real Madrid le Arsenal te in khela Arsenal bok an sak leya an king puimol nei tu in shausa na sa mai Real Madrid hi goal ni goal khatin an ne soita kangin he in khel hian borok an nei lian khop maya in khel an tran ma khan Real Madrid player te chuan Arsenal team hi an le thal tur thul le Sithum faya nu fual nuwa comeback le thei om chun ni tur chu Real Madrid an ni thu te point an vawak ani kha an stadium po an chei that pialama a chung khu na te po mi pui auri arin jok nan an khu nge ya ma se he hian thil atidang lam lem lova olsam takin Arsenal lam hian semi final an lut he in khela hian mol nei tu Real Madrid hian goal shot tum som pariat an nei ya Arsenal hian goal shot tum som pakhat nei thungin ball possession le in pass dik konga ero Real Madrid an chung nung filor laka ma se next round nud le achak jok chu Arsenal team an ni le ta thau ani Santiago Bernabeu in khel munam takmaya hian minute thumna goal kan mukha la mol veilam sira train Vinicius Junior chon Arsenal defender pahni bumin gola ball hi across phaya Mbappe chon thatakin alo tiluta amai ro chu offside awangin he goal hi pom ani talova Real Madrid team in an ui hle minute rukna hun tha aum le ngala hei ero Arsenal hun tha ani ve thung Vinicius Junior a confuse swal ta hlo maya ball a ball ho hi Martin Odegaard chon chu sakin mol veilam sira tlan Bukayo Saka tan a pe phaya Saka hian gola lalutin goal shot thatak mai aron neya ma se goal mauta akal lo chia tebot korto aphude uzokin arinom minute sari na aniya mol veilam sir train Declan Rice on alaya ding Thomas Partey tan ball a pe phaya ani hian Martin Odegaard pe vele hin Bukayo Saka ne na Martin Odegaard hian ball ada phei vele ya Saka hian alaba chu chiang seta abum nuwa goal shot thatak aneya tebot korto chon thatakin aloben chua sakle minute somna corner kick ball kal chu tebot korto chon olsam takin aloman chat maya mase corner ball akalla hian Real Madrid defender Raul Asensio chu Mikel Merino loka alo fall hlo maya inkhel ente chon hei hi kan mulemin arin omlova video assistant referee lama alo lang chiang se Arsenal team hian penalty an hlo chuak minute som panhina penalty hi Bukayo Saka chuan chuin a konfi viau ball hi veilam sira a chuya ma se kortua dive na nen alo inang chia bok nen kortua hian thatakin olsam takin aben chu saka Arsenal team tran tu ten an ui hle hemin huyan team panhi te anin norton zak zaka minute som ni pathumna Arsenal in penalty an choi vele thung
Mbappe laka Declan Rice so a fall ngai ni in match referee in a muwa ma se video assistant referee endik ani nuwa he penalty hi chu nu kir ani le ta thung team pani te hemi nu hian anin norton zak zaka goal chance lawm ti soi ture ro a lutuk lo minute somni panga na hun tha kan mule ta Declan Rice on thatakin mol veilam sira chakta ka tlan Martinelli tan ball hi ada phaya ani hian gola tlan lopuing goal shot thatak aneya tebot court to chon thatakin alo dan chua sakle hlau thung first half a goal alut talova second half minute somnga pasarina Real Madrid in corner an hlo chuaka corner hi Rodrigo chon chuin gola a corner chu hi alut teu khop maya ma se gola alu ma hretin Arsenal goalkeeper David Roya chon abeng chuak man hlo maya an phudeu suaw nge minute somruk pangana a in her chawa Bukayo Saka chon dinglama Martin Odegaard tatan ball ape phaya ani hian Mikel Merino pelet lein Merino hian athiam zia alantira through ball thatakin Bukayo Saka tan ape phaya athiam thil hi thil ro pui tak anni real player te an che man meulawa an mu man chau ti thei tur om ani om me Saka tan hei hi aul sam towa ti boy tu om lewin ti bot court to chu a chip kana sikhat faya ma an hruaina gol Saka hian a khung he goal aluna hin kan soita kang khan Spanish midfielder Mikel Merino chan fak a phu hle Mase Arsenal team hi anlom rei lo khop maya Real Madrid in an start vele deuh chautin minute somruk pasari na goal alut vele ngala Arsenal team anlom rei lo hle an che sual vele ngal tinani chu David Roya le William Saliba te an che suala David Roya chon pe chuak mai thei tura ngai ani la hin chep takara William Saliba nena ball ape pheya ani po alo muang sual ret ati thei om me player cherang le tharum nga tak Vinicius Junior chon aron ti buaya olsam takin Saliba hi ball achu sak gola achui zui ngal mai boka David Roya hi gola alet man chi box si lo nen olsam takin Vinicius Junior hian ansipur sud na goal aron khunga Saliba le David Roya ten dem an lo hle team pani te hemi no hian anin norton zak zaka Real Madrid hian goal an lamamo ti in rema se Arsenal team hi an paltlang thei meu talova minute somriat pakhatna an nor luat an tuar teu khop maya Martin Odegaard chon dinglam sira train ball atlan lu puya gola shot ma se goal mauta akal lo chia Real Madrid an him sham hemi nuai ro Real Madrid hian goal an khung bel thei to don lo ti anin hriang nge ni go khung tam an lamamo box si nen anin thada chauta angreng khop maya minute som ko panina dinglam sira train Thomas Partey chuan Martin Odegaard tatan ball ape pheya ani hian gola shot ma se korto chon thatakin alodan sak minute som ko pathum nai ro goal kan mu bel le ta Real Madrid hian na takin an nor le ta an tlar hnung lamte an veng to lem lo hei hi an tuar zui ta Real Madrid in an nora tanga counter a hian Arsenal chuan goal an khunga Mikel Merino bokin tun truma po fak a phu le through ball thazet mai Gabriel Martinelli tan ada phaya real player ten an pei to lo ani deuh ber mai Fran Garcia chawin Martinelli hi a a phalo tak zet le ngala Martinelli hian olsam takin an goal ni na le goal ni goal khatama an hruaina goal a chui luta kortua tan a har sa to ati thei om me ti hian hun chu a top zui ngal tamai boka Arsenal hian Real Madrid hi aggregate ta goal nga goal khatin an neya semi final har salutuk lo hian anin pet kai zui ta ti hian UEFA Champions League chanchina Real Madrid hian Arsenal team hi an lat ne mi lo chun zom ta zel bok ti hian UEFA Champions League semi final in ma chon tur te an hriat ta semi final hi tun thla ni som ni pakwa zan lai pel dar som pani le chan ve le ni som thum zan lai pel dar som pani le chan ve te nei ani dona Arsenal le Paris Saint-Germain te ni som ni pakwa zana anin tum dona ni som thum zana Barcelona le Inter Milan te anin ma chon don bok second leg hi thlathar lo tour ni ruk zan lai pel dar som pani le chan ve le ni sari zan lai pel dar som pani le chan ve te nei ani le bokang heng ho ba kai ni zan lama khan English Premier League lama game pakhat khel ani ya Newcastle United chon an game khel tlem an khela an king pui an mikol Crystal Palace cho singa fai ngutin olsam takin an ne
he in khela hin Newcastle hin goal sat tum song pali an neya in khel pum pui thira po Crystal Palace si an ngam hle goal po hi an khung deuh zoi zoi kan ti kha in khel an tran deuh chau tin goal kan mu ngal maya minute song pali na Karen Trippier siam sak atangin Jacob Murphy chon an ma hroina goal a khunga minute som thum parukna eze chuan Crystal Palace tan penalty a hlot chuaka ma se hi a chui lut lo hlau thung minute som thum pariat na ma gai chon an lama atilut pala Newcastle United hian Sydney fain ma an hruai first half un top ma shat minute som li panga na Sandro Tonali siam sak atangin Harvey Barnes an goal thumna aron khung leya hun tampo aliam ma hian Fabian Schär chuan an goal li nak a khung zui leya first half a silifa in ma an hruai zui ta an ni second half minute somnga pariat na Joelinton siam sak atangin Alexander Isak chuan an goal nga na aron khung leya goal dang lubel zui talovin olsam takin Newcastle United hian point home an hlo chuak ti hian table tharbera Newcastle United hi khel somthum pahnia point somnga pakuanen pathumna anin suan chawa UEFA Champions League an khel phak nge arinom chho tran ta hle Palace lamero point somni pathum nen som pahni na anom zui zel thong in khel tour fixture lama lut chho vele ta ila zanina Europa League le Europa Conference League te khel chun zom ani vele dona quarterfinal chinfel aniang in khel tour ngai ven hlo zinga UEFA Europa League lama zanlai pel dar som pahni le chan ve hian Manchester United le Lyon te anin ma chandon anne Manchester United hi European competition lama hian ro pui viau ma se tu naya ero bai se an phalo ang reng khop maya tun din huna English Premier League a som pali na ni hin champion in relegation lam an nai zok Europa hian an champion lo chon table atangin European competition niamber Conference League po hi an khel phak arinom chia to lo anni Europa League hian in league phase a pathum na ni chungin last 16 an luta league phase b ka hin tlom an nei mi lo nge hemi konga hi chon che pui ve ang reng tak an ni le loi si last 16 a hin La Liga Real Sociedad chu aggregate goal nga goal nin an neya Harsalo tuklavin quarter final hi an luta heta po pui le tak an ni Real Sociedad hi tlap te tie kan soi turang chi kha an ni lo nge Manchester United hi Europa League b ka hian an lo champion to nge ya Komin B ka po an laka beisei asa nga hemi trong hian UEFA Champions League an qualify theidona wangin an tan hei hi apoimo hlembok an matson tor Lyon lam hi anni hi season kalme ka an che ran big lova Ligue 1 a palina omekin UEFA Champions League khel phak lo chin chi ai ro anom thunga ma se an tlapin rel ball dan afu tok lo awangin division niam lama pai thut theidin huna an ding mek thung Europa League B ka hian league phase a parukna ni chungin direct in last 16 an luta trum khat bak chak lo an nei lova anni lampo che chelem lo tak an ni bok last 16 a hin Romanian champion lai FCSB chu aggregate goal sari goal khatin olsam takin an neya olsam takin quarter final hi anin hlangkai anni anni hi Europa League B ka hian Manchester United champion kumkum sangni somparuk sompasari season a khan semi-final an luta kha an tlap chanchina Europa League ka an thlen san ber ni hin hemi tum hian Ajax ngam lawin semi-final a avan doi zo ka an trang ani head to head lama luta ila team pahni te tum nga an loin ma chon towa United tum ni chakin Lyon hi an na chak mi lova in ne tok tum thum an nei to thung quarter final first leg ka team pahni te hi goal ni ve in pe in anin ne to ka Lyon tan Almada le Cherki ten goal an khunga United lama liani Euro le Joshua Zirkzee ten goal an khung ve bok probability tonga han en ero chuan team pahni te chakring hi anin tluklang ang reng khop maya pandit kan hanti ang chi te eroin United chak an ring thung tunge chak zoka in rin ve hlom le first leg khelzo taka Lyon forward Rian Cherki chuan team thazok an ni thu le Old Trafford ta an chak tur thu alo sei towa tunge chak zoka kan rin thailang vele donang o heng ho bak en Lazio le Bodo te anin ma chon don boka first leg khelzo taka Bodo lam hian Lazio hi Sydney fain an lo ne towa an din mun athari hle Frankfurt le Tottenham Hotspur te anin ma chon don boka first leg khelzo taka
team pahnih te Tottenham Hotspur Stadium a goal khat ve in pein anin hne tok to bok anni ho baken Athletic Club le Rangers te anin machon don boka first leg khel zota ga team pahnih te hi golom lovin anin hne toka Athletic Club Stadium a ero mol nei tu team hi antlang mai rin na alien hle UEFA Europa Conference League lama zanlai peldar som pahnih le chan veya Chelsea le Legia Warsaw te anin machon don na first leg khel zota ka Chelsea lam hian noni Madueke goal ni khung le Georgia goal khat khung mang sithum fa in hne na anlo chang towa second leg hi olsam takin an khel thei arinom heng ho bak en Fiorentina chon selets an mikhwal don boka first leg ka Fiorentina hian goal ni goal khatin ma anlo hruai towa Harsalutuk lovin next round an lu arinom Jegolonia mola Real Betis an leng lu don boka Betis si Sydney fain ma an hruai sa an ni lampo next round olsam takalu turangai an ni bok heng ho baka Rapid Wien le Djurgården te anin machon don boka Rapid Wien hian sikhat fain ma an no hruai sa to ani inkhe result lamkal san taila football thulenga lut vele don ta ila nizan lama khanin Arsene Wenger chon Barcelona team chu aron fui vele ta a fui danero warning apek na ani thong Arsene Wenger chuan Barcelona team le Borussia Dortmund te in khel kha han clear le ta ula Barcelona team kha an che sual teu hle ani kha ani na taka chuan Barca player te khan atir lama khan first leg ka silifa in ma an hruai ti anin hria a anin thla da hle ti a mu thei ani chuwang chan tu na china chuan Barcelona team hian an tumpui te en hniam to lo turin ka duwa kha in khela tang khan inzir na tur tam tak an nehin karinga chu anni lampo hian an hriat kar karing bok second leg ka khatiang nga an khel kha thil mak tak ania Borussia Dortmund khan an le thal trep chau ani kha chuwang chan Barcelona team hian an tumpui te en hniam to lo se injin tok na thatak nen khel se anni hi chu team thatak anni theye tin Arsene Wenger chuan asoi Liverpool lam point thu thar an nei vele ta English news ten an tarlan dana Milos Kerkez chu senglu antum don nin alang chho ta zela nipui transfer kongka alawin hon huna Milos Kerkez senglu tur hian amana thian pau million somni the chu antum thu tarlan ania Bournemouth lampo hian hei hi an pom don nia alan to awangin Liverpool ama Kerkez si kan mu mai arinom Kevin De Bruyne point thu thar aneya Belgium midfielder hian nizan nama khan thurin tlak takin atarlan dana Saudi Pro League mai baka Inter Miami te chu pan atum ri lo ni hin alanga Europa inlan chun zomzel atum dona Europa ama du tu te atlifim anga chumi tang chuan adu athlang don chau ni hin alang thung Europa hian adu tlap amulo ani chuan Inter Miami emo Saudi Pro League namte hi angai to tur thu asoi zui bok English Premier League club lian tena ano mai Mohamed Kudus point to thar aron neya TBR football amin atarlan dana Kudus in Saudi Pro League apan arinom Kudus mana hian Saudi Pro League club ming tarlan lo chuan pau million somria the chu anin huam thu an soya West Ham United lam hian hei hi an pom to ni hin alang bok Kudus a thutluk na chau nga ani towa Europa khel chun zom zel nge Saudi Pro League lam thlanti hi akuta aum don ta ni hin alanga news train khachon Saudi Pro League athlang do ni hin antar lang thung Chelsea lam point ni pui transfer kongka lo in hong tura team tokin atar London yokere su senglu antum do ni hin alanga kumsom ni paruk mi senglu tur hian sumpo thranem tak the chu antum ni hin alang bok Chelsea lam hian an striker kolai engemaw za chu shal antum do na hemi tang hian mithar senglu antum tur thu an soi andu zinga Victor Yokere saming hi arilian khop maya Arsenal makhalin ani hi senglu thei antum arinom Liverpool lam point thu thar an nei chun zam zela niza na makhan ni pui transfer kongka loin hong tura Xavi Simon chu senglu antum tur thu tarlan ani hi ani senglu tur hian sumpo thranem tak the chu antum thu tarlan ani kumsom ni pakhata upa Xavi Simon hian akhel mek na RB Leipzig he chuasan apoiti lo thu alo sei to ni hin alanga Liverpool lama hian kan mu mai rin na alien ta hle zanin zanlai pela inkhel tur kan soita kang khan United le Lyon te point boruak an nei lian chho ta khop maya
hemi chungchang hem Bruno Fernandes chuan media te ahmat chhonna Lyon team chu an hne thei ngei arin thu asoi Bruno Fernandes chuan Old Trafford ta anni hi kan lo mi khwal dona hadam takin anni hi kan ma chhon thei karing anni Old Trafford hian boruak lian tak anei ve thrina mi khwal team te tan helai hmuna che thi a har sa thin hle chumi chu keini lam hian in kan hmang tangkai dona semi final lut jok po keini hi kan ni ngei karinga Lyon team a in atha jok kan ni zia kan lan ti rang tin Bruno Fernandes chuan asoi Real Madrid lampoint thuthar an nei chun zom vele ta TBR football lamin atar lan dana Jurgen Klopp chu laklu antum do ni hin alanga Liverpool achua san huwa club en kol nei lava ommek Jurgen Klopp hi Real Madrid lama kan mu mai rinna alian ta Real Madrid hian Xabi Alonso chu senglo tumin tran an lana sakhop maya mase Alonso hian Real Madrid en kol hi alain huam lutuk lo ni in alang to hemi wang hian midang senglo tur an mel chun zom chho zela TBR football lamin atar lan dana Jurgen Klopp lam hi an hoita a ang hle Manchester United lampoin nipui transfer kongka alawin hon huna Arsenal team hina senglo tuma an helmek Arda Güler chu senglo antum tur thu tarlan ani vele tatlat maya Real Madrid ta hlim to lo anga an soimek Turkish Messi tia aminglem an phuasak Arda Güler mana hian United lam hian Euro makta duai samrukvel the chu antum ni hin alanga Arsenal team makhal antum ngei thu an soibok Arda Güler hi Premier League ka kan mu mai arinom Manchester United lampoint thulo momlo tak mai ni jang khan hriat tur an nei vele ta United ta na met somli chong ain lana tang goal sari khung to tu Josor Zirkzee chu season kalme ka kan mu to don loti achianga zirte hi Newcastle United nen aning khel tum khan hliam aneya a hliam te ngun taka endik ani nuwa season kalme ka ani hi ain lan thei to lo tur thu an soya United team tan sun thil poi tak ani arinom zirte hi season thardama chon aron kirle thuai tura be sei chin phot meng o German forward Thomas Muller point thu thar anei vele ta Major League Soccer lam chupan alatum lo a ang hle Thomas Muller hian tun din muna thuthar berin atar lan danin Italian Serie A lampan atum ni in alanga Fiorentina nen thuk takin seizom anni to nge Thomas Muller hian football khel achol san lo tur thu alo sei towa Bayern Munich ero season kalmek ato phuna achwa san tur thu ero ati chiang to thung hemi hitlab lian tam takin an bo zui chhaume ka Major League Soccer nen thuk taka seizom anni nuwa Muller hian Major League Soccer a khelngot ero alatum bik lo ni in alanga Italian Serie A club Fiorentina nen seizom anni me ka Fiorentina hian an senglu thu an puang thua in arinom Ole hatichin hatun tumatan nile tamai se clear tu te ka channel min ngai lut sak thina inchunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe le mahan tan min han lak pui le ula thu thar ngai nom tak tenen kanin mu chho le zel don nia